Maya payabak po kay kayungan, at yutana king ka-27 domingo ning karaniwan a panahon. Ante mo rin po pagmasusyan tayo, ing Cafiestan ning Birhen Santo Rosario. Magdaon ka pasalamatan ding mag-sponsor, kambe ding karelang pamilya. Amado and Fidela Dimson, Bong and Bambi Flores, Teddy and Conching Sagad, Yoy and Tess Malyari, Purita Dimson Ocampo, Susan and Romy Edano, Henry and Vicky Sagad, Adorado Sagad, Emmanuel Nuque, Silvia Sagad, Grace Monteflor, Elenisa Sagad, Connie Sagad, Ludi Sagad, Mercy Laksa, Ruben and Marlene Dimson, Sita Family, Roy and Johan Sagad, Reynald and Eva Sagad, Orlando Sagad. Yabetala naman kaniting Santa Misa, ding sablang intensyones, ding balang metong kay katamu, bilang kapurian at kapasalamatan king Ginoo. Ante mo rin yabetala ka rin panalangin tamo, ding hanggang doktor, nurses at sablang frontliners. Mabilog ayatu, asasawop at magmalasakit kaya kanamo, kaniting pandemya at ding sablang masakit, ami apektuan na kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. Pamagdaong kapasalamatan, kambeda rin karelang pamilya, Ani Flores, lector and commentators, Alex and Cristina Aguilos, Carlita Garcia, Maria Corazon Aquino, Risbert John Gosum. Paraking birthday blessing dari Erminia Dabu, Ibel John Castro, Raymart Demla, Erminia Dabu, Karen Sagad Yambao, Reggie Louis Sagad, Princess Ocampo Dimson Deirit, Boyet Sagad, Angelina Makaspak, Alona Sagad Ramos, Ren Faustino, Pauline P. Ocampo, Ninya Ocampo, Arnold Sagad, Mark J. Sibog. Paraking special intention dari Mr. Rodolfo M. Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis Enyoli Pineda, Board Member Mylene F. Kayabyab, Mayora Esmeralda G. Pineda, Mauro Bitug, Marit Balagtas Merano, Chris and Mel Imbo, Oscar Emil Dison, David Abel Dison, Mercy Laksa, Tita Fernandez, Amado Dimson, Flor Sagad, Teddy Sagad, Pidela Dimson, Adelida Bornico, Sister Edna Kiambao and co-sister, Roy Ruiz, Sara Claudine Banyes. Paraking kapaldanan dari Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dison, Consuelo Mendoza, Angelita Bansil, Amado, Agustin Nelson Bitug, Benita Kabiling, Michael Gonzalez, Jose Biliesa Jr. Ganakantala na maring kaluguran tamo mayang ubye, lalong-lalo na yung kaladwa dari Rosario and Antonio Dimson, Rosita Cardingsita, Paula Flores, Mariano and Leonora Sagad, Matias Sagad, June Sagad, Policarpio Ocampo, Lolita Dimson Nuque, Willie Sagad, Mariano Sagad Jr., Christopher Sagad, Nowhere Deirit, Ferdinand Deirit, Marcos Deirit, Desideño Monteflor, Robert Sagad, Yeliel Ocampo, Romel Sagad and Joshua Sagad, Augusto Sita, Flora Deirit, Arturo Sagad, Felicissimo Flores, Net Sita, Jess Laksa,
Jojo Sagad, Georgia Danan, Egmedio Lingad, JP Mendoza, Dr. Lyndon Lee Sui, Evelyn Lerit, Ludovico Lasarte, Norberto Miguel, Erlinda Dakis, Eugene Bitog, LB Dalusong, at Dingmaldang Kaladwa, Kimpurgatorio. Kilikinig paampaning anak, paning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaan kinutang Yesu Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan metong king banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antemurin. Kapatid si Siyantala ng kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Itamo nga po. Magumpisal ko kin Diyos, ang mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, wala may kasalo kong bina, kingisip, amano at dapat, at may ilawang kakulangan. Ulinit ay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karisab ng Anghel ang Ponsanto, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos, ay ginutamo. Ing Diyos, may ipayang tutu, pakadulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biyelang hangga. Amen. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kayaman, galing tao kay ang kaluhuran. Inong Diyos sa rining banwa, Diyosing pamayupaya, umurian dagat parangalan, manigayan dagat sa sampan, umurian dagat parangalan, manigayan dagat sa sampan. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatong kapayapan, galing taong kay ang kaluhuran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatong kapayapan, galing taong kay ang kaluhuran.
kapayapan, karing taong iyang kaluguran. Manalangin tamo. O mayupayang tutu at talanganggang Diyos, ing kayapan mo, lagpas king malyari ng ayabot ning kaladwami, ating sikanan mo, maygit king atalastas ning kaisipan mi. Tayran mo king magdulap, lagpas king agyumi, at pagkaluban mo kay sanang tetagan talakad, arapan ning kay kang katutuan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Yesu Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Isayas. Pabustan mong pagkantake ing kanakong pakamalan, metong adalit tungkol keyo, at king mulahan ng ubas. Ing kakong pakamalan, atin yan mulahang ubas, king gabon a mataba, ning metong abundok-bundukan. Serulana ing gabon, at leko na lo ring batu. Kay bat tenam na lo, ring pekamayap diling ubas. Mitalakadyang bantayan king kalibot danda, at kinulkulya para king pipapaslan karing ubas na. Penaya na lang lulot ding ubas na, dapat mas lamlangan alang kapara. Ngeni ing kanakong pakamalan sa sabyano, ikayong memalen na ning Jerusalem at Huda, at tulan nyo ko, at ing mulahan kong ubas. Migkulang ko kaya king pamanese ko kaya? Bakit memo ngayang maslam a ubas? Bakit elamayo mong ubas? Ilako kulo ring makapadurot ng tanam, at lasakan kay imbakod, at pabustan ding animal ing kanande, at pandasakan. Pabustan kong dagol matas pakeyo ing dekot at suksok. Eke linisan o gambulan man, dapat pabustan keng mapuputyo, karing miyayaliwang suksok. Eko pain tulog pa ing uran keyo. Ing Israel ya ing mulahan ubas ning ginong mayupaya. Ding ubas atenam na, ilaring tao ning Huda. Asahan na karela ing daptanda itang makatuliran. Dapat ing tengalan na, pamipatayan. Asahan na karela ing dapat lo king kayapan. Dapat ing pepasariro, kabaligtaran, at tangis. Hingamano ning Ginu. Salamat king Diyos. Ing Israel ya ing mulahan ubas ning Ginu. Ing Israel, yay mulahan ubas ning Ginoo. Linwal me Ehipto ing metong atanaman ubas. Tinabi mula ring dayuan, king sarili rang labwad. At ke kayang tenam ing tanaman ubas. Miras la ring sangana king dayat malat, at minanggala pa king ilog maragol. Ing Israel, yay mulan ubas ning Ginoo. Bakit ngeni ke kayang lesak ing bakod na? Inya balang dinalan agtalande bunga, ding babing dikot luluban det pandamusakan, at kakanandering aliwang animal, ning kaparangan. Ing Israel, yay mulan ubas ning Ginoo. O Diyos sa mayupayang tutu, balikdan mo kesanang pasibayo. Iba't banwa mong matas, lawan mo kami. Mekeni at iligtas meng tenam mong ubas. Ligtas me ing tanaman akekang tenam. Iting ubas sa tanaman, akekang pepalabong at pepasakitan. Ing Israel, yay mulahan ubas ning Ginoo. Kanita kapilan man, enake magtaksil keko. Pagkaluban mo kaming bayong be, at puryanda kang miyabe-yabe. O Ginoo, Diyos sa mayupaya,
ibalik mo kami, lunusan mo kami, at mga ligtas kami. Ing Israel, yay mulan hubas ning Ginoo. Pamamas sang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Felipos. E kayo pa'y balisalog, nuneking sablayong pamanalangin, adwan yu king Diyos, ingke kayong kailangan. At king pamanyawad yu, e yu kakalingwan, pasalamat kayo. At ing kapayapan, alalagpus, kingayabot ning isip tao, pagkalub na sake kayo ning Diyos. Ing kapayapan na yan, yaing papanatili, king pangayagom yu, puso at kaisipan, kang Kristo Jesus. Katatawlyan, kapatad ko, katman yu lang parati, ring isip yu, karetang bage mangayap at marangal. Ding bage tutu, matas, usto, malinis, kalugod-lugod at mitmong dangal. Tuparan yu king beyu, itang apag-aralan yu't tinggap, ingdimdam yu at ikit kanako. Ating Diyos, ababye kapayapan ke katamo, manatili ya ke kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. Ako ing memili kaya kayo, iba't king yato, nga naning Ginoo. Banlumwal kayo at pasipamunga, karimbungang manatili. Alleluia, 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 alleluia. Ingin manatili kaya kayo. At keko antemorin, Pami pasya king maya pabalita, agpangkang Mateo. ligaya keko o Ginoo. Jesus nga nakaring pamuntok da, ring saserdote, ading makatuaning balen. Pagramdaman niya, ing metong pangtalimhaga. Ating metong atawong menanaman ubas, king kayang gabun at bekurane. Kinulkulyang pibilyan, king pipamaslan ubas, at mitalakadyang metong atore. Kaibat nanita, peniwala ne karing kasamak, at sa kayamenta king marayong lugal. Inyang miras na ing panawon ning pamamupol ubas, tibura na la ring kayang alipan, bantang kapanda karing kasamak, ing kayang dake. Timpalasanan dala ring kasamak na ring kayang alipan, bitbatandeng metong, petereng metong, at pemasibas de ing metong. Pasibayo, may tubod na namang aliwa pangalipan, ing may kigabon, lalo lang dakal kaysa karing minuna. At makanyan mo naman, ing depatanda, ring kasamak karela. Katatawalyan, tinubod na karela, ing kayang anak. Nga na, pihong igalang daneman, ing anako, dapat inyang ikit de ring kasamaking anak, ngarang may sabi-sabi. Itiya ing tagapagmana ning paki sa makantamo. Tara patentaya, banakwata mo ing bandina.
Inya de kapde, linwalde king tamnananubas, at sakare pete. Ngeni, nung datangan nala ning mikigabon, nano kaya ing daptana karing kasamak ng deta, nga ng kinotang Jesus. Piho na lang papate ring mga rok at tawong deta, ngarang mekibat, at ipakasamak ne ing kayang tamnanan ubas, karing aliwang makisamak amonye kaya king dakena, king pupul, king panawun akarampatan. Nga ng Jesus karela, ay waraya basa iti king kasulatan, ing batong sikwilda ring manalakad bale, ing malyaring batong panyulok, iti dapat na ning Ginoo at makapagmula lang tatangalan. Inyangeni sasabihan ko kay kayo, nga na pang tinuglong Jesus, aliwana kayo ing pagarian ng Diyos, nuneret ang bansang biyasang papamunga. Mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Minsan may isang presidente who acted like a dictator. Upon taking his oath as president, wala na siyang intention na bumaba pa sa kanyang posisyon as president. Ang taong ito, every valuable thing that he touches, he wants to grab it and have it as his own. Lahat. He will take it by hook or by crook. Ano man ang mahalaga na sumasapit sa kanya, no, ay he intend to grab it and have it as his own. Kaya nang maupo siya sa pagiging presidente, he has no more intention of going down to that position. Isang araw, namatay ang dictator na ito. Hindi siya tinanggap sa langit because God is afraid that this man will take his position, his throne. Kaya tinapon siya sa impyerno. Hindi rin siya tinanggap ni Satanas because he is afraid that he will grab his throne. Kaya yun, nasa limbo, nag-iisa, nothing. He has nothing to himself. Wala. He is naked. He is naked to himself. Yun ang nangyari sa kanya. In the gospel that we have just proclaimed, there is a certain message about ownership. Ownership. So the parable is talking about ownership. But ownership in the spirit of stewardship. Kaya kung narinig ninyo yung Ebanghelyo, the gospel is an allegory. Ibig sabihin isang parable na ang lahat ng nakapalaman dito are symbolic. For instance, ang landowner ay ang Panginoon, ang vineyard ay ang Israel, ang mga katiwala, ang mga tenants ay ang mga nanunungkulan sa Israel, mga religious leaders of Israel. They represent the tenants. And the slaves are the prophets sent by Yahweh, by God. Ang nangyari,
Israel, supposed to be, is the chosen people, chosen by God to prepare His coming. The history of salvation. Inihanda niya ang Israel para siya ang magiging pundasyon ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. But then, He entrusted this nation, Israel, to the leaders of Israel, particularly to the religious leaders of Israel. And there came a time that God intended to see what these people are doing. Just like what is written in the book of Isaiah, in the first reading. Again, it is like a parable na pinilalarawan din ang Israel kung ano ang ginawa ng mga pinagkatiwalaan niya. Ang ginawa ng mga pinagkatiwalaan niya, they took Israel as though it is their own. It is no longer His commandments that are being fulfilled, but the personal interpretation of these leaders that are not in accordance with the will of the giver. Ang mga sinusunod nilang mga batas ay mga interpretasyon na lamang ng mga leaders na ito, without the spirit of the law itself. Ang ginawa nila, kung ano ang letra ng mga batas, yun ang sinunod at pinarami pa. So instead na ang mga batas ay magiging tulong para sa mga tao in order to live an orderly life, they became a burden to them. The laws that are given by God became a burden to the people instead of making their life orderly and peaceful. Naging pabigat ang mga batas na ito. And these leaders did it that way in order to control them for their personal ambition, for their personal interest. It means to say that they consider baga ang Israel as though it is their own. Ato as though it is their own. They own it, they control it as though it is their own. They controlled it not in the spirit of how God intended it to be, but according to how they intend it to be for their personal gratification, para sa kanilang sarili. Yun ang nangyari sa Israel. Kaya ang gospel na ito is actually intended for the leaders of Israel. Kaya at the end of the gospel, siya mismo si Jesus mismo ang nagsabi, anong gagawin ngayon ng may-ari ng lupang ito, ng vineyard na ito, sa mga taong nag-abuso? Because what they did is that they killed the prophets who came to them in order to remind them of their mistakes. But they did not listen to these prophets. Rather, they tortured them, and some of them they killed. When Jesus came, the same story. Para bang ang parable na ito, it is already a story after all the things have happened. Para bang ang sumulat dito sa parable na ito, binigyan na niya ng kanyang sariling interpretasyon. Sapagkat by this time, Jesus has already been crucified, nangyari na ang lahat. Nang ang mga alagad niya ay ipangaral ang parable na ito, there is already that element of the truth that had happened even before this parable has been expressed to them.
Kaya alam nang nangyari. Si Jesus mismo nga, no? Kung ang ginawa ng mga taong ito ay pinatay nila, no? They did not give what is expected for them to give, no? As I said, ownership is a part of life. Ownership is a part of life, no? In fact, when God entrusted Israel to these people, they have the right, no, to spend whatever is given and entrusted to them, to eat whatever is entrusted to them, to use everything that is entrusted to them. But then, not in the spirit of absolute ownership, but the spirit of stewardship, pagiging katiwala. Pagiging katiwala lamang. Hindi yung pag-aari ng lubusan, but katiwala. Since we are only stewards, what is expected of us is to have this supposed to be what has been entrusted to us must bear fruit. It must bear fruits. And what are the fruits that God is intending to be given back to Him? It is the fruit of love. It is the fruit of mercy. It is the fruit of compassion. It is the fruit of generosity. It is the fruit of gratitude to the giver. It is the fruit of forgiveness. It is the fruit of the values of the kingdom that had been expressed by Jesus Himself. This is what is expected for these stewards to give a return as a fruit when the right time comes, no? So ito ang inaasahan ng Diyos na magiging bunga ng pagkakatiwala niya ng lahat-lahat sa atin. We can own what is entrusted to us, but in the spirit of stewardship. Ownership in the spirit of stewardship. Katiwala lang tayo. So we have to spend, no, to use everything that has been entrusted to us according to the will of the giver, of the one who entrusted it to us. Otherwise, ito nga, it will tend to abuse. There is a tendency to abuse because ownership will mean power, control, prestige. Yun ang magiging bunga ng ownership. If we own something, then we control, then we possess, then there is a tendency for abuse. Freedom to use whatever is entrusted to us will tend to abuse, no? Magiging daan para mag-i-abuse natin ang ibinigay niyang pagtitiwala sa atin. At ito nga ang nangyayari sa atin. Nakakala natin, ang lahat na nasa sa atin ay atin. We forget that we are simply katiwala. No? We own nothing actually. We own nothing. The life that we live is just a gift to us. The life that we live is just a gift to us. Humanly speaking, this gift to us, the way we use it, is our gift to those who will come after us. And we have to make it terrific. The life that we live, the way we use it, must be our gift to those who will come after us. So we have to make it terrific. Ihanda natin kung ano ang ibinigay sa atin para sa mga susunod na henerasyon, so that they can live a better life, hoping that it will be much better than the way we live it. There must be an improvement for them. Pero ang nangyayari, because of abuse, naging mas pahirap ng pahirap ang buhay. Ang ipinamamana natin sa ating susunod na henerasyon ay maraming mga problema, maraming mga paghihirap. It could have been na dapat we do our best para yung susunod na henerasyon ay ma-enjoy nila ang buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. That is precisely
what is expected of us. What is expected of us. In other words, there are some other expressions that the life that we live is a gift from God. And the way we live it is our gift to God. Ibabalik natin sa Kanya ang mga bunga ng ating na pinagkatiwala sa atin. Ang buhay natin, ang karunungan natin, ang kapangyarihan natin, all that has been entrusted to us must bear fruit. At ang bunga nga ay walang iba, kundi hindi kayamanan ang hinahangad ng Panginoon, hindi kabihasnan, because He's already complete, He's a perfect being. What is expected of us as our fruit will be the values of the kingdom. It will bear much fruit of love, of justice, of peace, of joy, of forgiveness, of mercy, of compassion. Yun ang inaasahan. That we will become more generous. As we are given more is expected from us. Kaya sinasabi nga, dito sa mundo, under the sun, everybody is equal. We are equal. Walang mayaman, walang mahirap. Sapagkat ang mga mayayaman, ang mga marurunong, more is expected from them. Ang mga mahihirap, ang mga walang pinag-aralan, less is expected from them. Kaya under the sun, everybody is equal because we are given equal opportunity in producing, in yielding what God is expecting from us. Na dahil tayo ay binigyan ng marami, we will be more generous than those who are given less. Those who are given more are expected to be more generous, more loving, more forgiving, more considerate than those who are given less. Yan ang ina-expect sa atin ng Panginoon as our return of investment. It's like a return of investment, no? Ang mga inaasahan sa atin ng Panginoon. Our return of His investment, our ROI, yun nga ba, no? ROI, no? Return of investment, hindi material things, kundi yung mga values na ipinangaral sa atin ng Panginoon. Yan dapat ang ma-develop natin sa mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos. We do not own anything actually. Nang tayo'y isilang, we are born naked and we will return to God naked. No? We come from dust and unto dust we shall return ourselves. Nothing, no? We are impoverished, no? Kaya the spirit of poverty, it is a spirit of our beginnings, the spirit of our beginnings, and it is the spirit of what is expected from us. Isinilang tayong wala, haharap tayo sa Diyos na wala, kundi ang bunga ng ating naging buhay dito sa mundo. Sabi ko nga, iisa lang ang taong isinilang sa mundo na mayroong na siyang wealth, no? Ang pangalan niya ay Mando. Ang apelyido niya ay Rukot. Isinilang siyang mayroon ng singsing sa kanyang kamay. Alam mo kung bakit? Sapagkat nangisilang siya dahil ang pangalan niya ay Mando at ang apelyido niya ay Rukot, no? Yung kanyang madrona, yung singsing ng madrona niya ay nadukutan na niya, no? Pagkasilang pa lang niya. Siya lang ang may kayamanan na isinilang. Meron siyang gold ring with diamond dahil dinukot niya sa madrona nagpaanak sa kanya. No? Wala tayo. No? The life that we have, we do not own it. Everything that we have, the knowledge that we have, we do not own it. Why? Because we have no control.
Actually, we have no control of what we have. We cannot control our life. We cannot tell our life when to die. We cannot control wealth because wealth will be spent, will be taken from us. If not taken from us, we will be taken from our wealth. Di natin idadala yan sa kamatayan. No? No? When we die, we will go back to where we belong, dust. We will become dust, simply dust. Yun lang ang mangyayari sa atin. Yun ang bunga ng anything that is material in this world. Anything that is material in this world. And what is left is our good deeds. Is our spirit. Is our soul. Is our soul. And that is what we will present to God. No? Pag tayo ay namatay na, ito ang ipipresent natin at ang naging bunga ng lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At ang bunga na yan, not material things, but the good things that have grown because of us. But the good things that has grown inside of us. Yun ang ating pwedeng idala sa Panginoon. Kaya pagdating ng panahon, whether we like it or not, we will give an accounting of everything that has been entrusted to us. Magbibigay tayo ng kwentas ng lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya sa araw na ito, para bang gustong itanong sa atin ng Panginoon, suppose we die today, ano bang talagang mukha ang mayaharap natin sa Panginoon? Anong mukha ang ihaharap natin sa Panginoon? Do you think we really make fruitful what God has intended us to give to them? Is it a half-hearted generosity? Is it a half-hearted mercy? Is it a half-hearted compassion? Is it a half-hearted kindness? Is it a half-hearted love? God will not settle for anything less than 100% of what we are and what will we become. He is expecting 100%, no, nothing less than 100% of what we are and what we have. That is what God is expecting from us. Not a half-hearted life that is expected from us. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Itamo nga po, talakadam. Sa salpantaya ko, king meto nga Diyos, ipang lubos mayupaya, may ngawaking banwat yato, king sablang mayayakit, ate mayayakit, at king meto nga Ginoong Yesu Kristo, anak ng bugtong ning Diyos. May bayit king igpa, bayo pa, king sablang panawon. Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala. Diyos sa totoo, ibat king Diyos sa totoo. May bayit ay may gawa, kaya gum king panga Diyos ningig pa, aking kapamilatana may gawaing sabla. King ulita mong tao at paulining pangakabusta mo, tinipaya iba't banwa. At may katawan niyang tao, lalang ning banal na Espiritu, King Birhen Maria, at milyari ang tao. Ni Pakoy aking krus, pabulita mo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, linasaya, meteya, at mikutkut. At sinubli ang mebe, aking katlong aldo, agpangking ula, ring kasulatan. At minukit siya banwa, makalukuluk, wananing igpa. Pasbay ang datang mitmong ligaya, ban mo kum karing mabie, ampon menga mate. At yung kayang kayarian na lang kapupusan. Sa salpantaya ko king banal,
ay espiritu, ginumo at babiebie. Amenibat king igpa ampon king anak. Akambening igpa ampon ing anak, miyagnan mi sasamban at mi paligayan. Menasbuk king kapamilatan ding profeta. Sa salbantaya ko king medong nga kapulungan, banal, katolika at apostolika. Papasya ko king ating medong nga binyag, king pangapatawad na rin kasalanan. At panayan ko yung pangasublirang miring mete, ating biyadata ngayong hangga. Amen. Kasan metong ning ginutang Yesu Kristo, anting sangana ning babiye pun, manalangin ta king igpa, para king sabla ng pamangailangan ning iglesia at ning yato. At nga tamong manalangin, Ginoo pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para king iglesia, anong keno ta makayanib, ban manatilyang mitmong kayabangnan at katapatan, at kasyano rin kayang galame, ating mabilog ayato, king diwa ning kapanayan at masapsap alugod. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may ing balayan mong pakamalan. Para king kabilugan a balayan Kristiyano, ban itangan, apa kita mo ing kapibabatan at lunos, karing taong malilili kindalan, ding bibigo kaya katamo, at tanggapan tala antimonong makananong nakatangtanggapan ning Ginoo, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may ing balayan mong pakamalan. Para karing taong may kasugat kapanamdaman daring aliwa, ban makapagbalik laking Diyos, at ban itamungan, maging matulit tamot alang kikilingan ninuman, at aragdagan ing kayakatang katuliran, kapamilataning lugod, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may ing balayan mong pakamalan. Para karing sablang Kristiyano at aliwa pa, at mitmong katapatan at tetagan, magkapilit matadtula at kayapan, karing tao makapaligid karela, lalo na ring kalulu, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may ing balayan mong pakamalan. At para kay katangan balayan ding talatuki, balayan ding mituburan, ban kumat mo tamong kapasalamatan, king Ginong ginawa kay katamo, kayang ubasan at kasamak, anunong kenuyamanayang masaganang pupol, at ban apakibatan tamo ing kayang panenayan. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may ing balayan mong pakamalan. O Diyos sa iyo pami, maging tunay kay sanang balayan, agpangkingahos mo, ing kang ubasan, ing banal mong balayan, makibat king lugod mo, kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen.
May puri ka ng Diyos, metan si Club, bandulang kikang kaya, panting kami ngalak kaya ang pangmikeka. Alaki ba't ka rin ubas at pipagalanding tao para kaya kami maging inumaning biye. Mi puri ang Diyos, kapilanman. Manilang kayo kapatid, man kanakot kayo kayong taon, maging katanggap-tanggap ya, arapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning ginoy tindawon, karinggamat mo, king ikapurit kaligay ning kayang lagyo, king kaya katanging kasaplala, at ning mabilog ng banal, akapulungan. Kaya pa, tanggapan mo reting ayin, ay nawad ng idawan meaning ginumeng Yesu Kristo bilang kapigaganakan kayo. Mananon na sanang ang kasuywan meng mitmong kapamintuan, iatad na kami king kaganapan, ike kaming pangayat bus. Itiyadwan may king lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginamanatili, ake kayo. At keko antemorin. Itas yung laring puso yun. Makatasno king gino. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matulit, ing pasalamatan da kang parati at naman ka rin o ipa Diyos king alanganga at lupos mayupaya. Inya may kasala la rin kay kang anak at may parayo king siping mo. Binalik mong pasibayo keka, kapamilataning daya, ning anak mong mapaminto, at ning upaya, ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin kay kang anak, king kay kang Santa Iglesia, ban maging metong laig pa, antimon nung makanano kayong metong, ika, ing bugtong mga anak, at ing banali espiritu. Inawas mong maging balayan mo, banporian, ing kikang kabiasnan, king sablang dapat mo. Gagawan mong katawan ng Kristo at karinan, ning banal ay espiritu. Ulinita, kambering sablang koro ning anghel karin banwa, darilet mi ing kikang ligaya, lain makebe alang to ng babe kapurian keka at ngaming ang kakanta. Ikapining panaloig, pakan si Bonis sa Blanca Banalan, ulin itay panig po mi. Itugtog may espiritu man tumayong titipang ambon kareteng hayin mi. Ban pa banalanalat para kay kami. Gawan na lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sa labdinawan ng biyanak yung pamaylas at kamatayan, kinwaneng tinape. Pepasalamat siya keka, pirason eh. At binyane ka rin kayang disipuluat nga na, kunan niya iti ikayo nga na at kananye. Huling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Badang Minapon kinuha na yung kalis, pasibayang pipasalamat kaya ka.
Binyan niya ka rin kayang disipulo at nga na. Kunan niya iti kayo nga na at minom kayo kaniti. Uling iting kalis ng kanakong daya, indahin ng bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para kayo sa belang tao, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti king kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Yang ining kaganakan mi, o mapamakalulungig pa, yung kamatan at pangasubli ng may biye. Daraon mi kaya kay ting tinapin ng biye, ating kalis ng kaligtasan. Layon may pasalumatan keka, yung pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikami kan sanang may sulusulok yung katawan at dahil ng Kristo, di po na kaming anting metong ng banali Espiritu. Ganakan me o igpaing banala kapulungan mo makalaganap kay mabilo gayato. Banmi ganap iya sa aking lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arzobispo, ding sa belang Obispo pari Diakono, at sa belang susuyo, king banal akapulungan mo. Ganaka mula naman di kapatad ming minuna ng pepaynawa king pikong kapanayan ni pangasubling mebye. Idala mula di sa belang mayang unabi king pakalulo mo kitang masalang harapan mo. Pakaluluman mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat makamit king bilang hangga. Ban kambiyanin naman ang Virgen Maria, doon ng Diyos, kambiyanin ng San Jose, ang esposo na, kambiyanin naman ang Apostol, San Agustin na kay kaming patulungan, San Francisco de Assisi kay kaming pagmasusyan, at kambiyanin sa blang banal, may biyebya, kalugod-lugod kay kaking kay kabaning panahon. Apur yan at apaligayan da kasana, yung kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos, ipang mayipayang tutok, hagam ng banalay Espiritu, kay kayo sa blang tangalan at ligaya, manggaman, king alanganga. Ngini, manalangin tayo ng kapandalikan at lugod king igpa, kani nga manong tiro na kay katamo ning Ginoo. Somebody I love you. Natangke kami, kayaran mo, ipamingkwalin loob mo. Etiking yato, ating banwa, ipamingkwalin loob mo.
ning sablang barok, balagad mo pagkalabing kapayapan kim panabon mi. Paning ka sa paning pakalulong mo, mitimawa kaming parati kim pamandali paning kasalanan. At may kabis kami ngalang kasasangkulan king sablang kaligaligan. Kabang painan at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Huling kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalananga. O ganun mga Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalik na kay kaming kasalanan. Nung pansinan mo yung kasalpantayanan, yung banala kapulungan mo. At pamayapan at pisan metungan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo. At keka antemorin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Pero ning Diyos, aming lalako, ing kasalanan iyan. Magkaluma mo kami. Pero ning Diyos, aming lalako, ing kasalanan Di Kristo yung kodero ng Diyos, yung malalakay yung kasalanan ng yato, nula rin mayawos king apunan ng kordero. Ginay ko dapat pabalawas keka, dapat king ka sa mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsuka kini, at pagkasanbet ng kayong lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Naman paligid
Manalangin tamo. O Diyos, sa may payang tuto, ipaintulot mong ing Eukaristiyang pisulusuluan mi, katmuan na kami, kingkekang biye. Manano na sanang ing lugod ng Kristo, apag masusyan mengenikete, tagkilano ring biyemi, at iran na kaming painturo keka. Idiyadon mi king lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Pangadyan tayo po ngeni, ing orasyo, emperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na karing dakal a tao. Ipanalangin mi, antabayanan mo la, aring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting sakit. At mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo la, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo la karing masakit, kambening beluan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela, at pagkalam mo lang alang anggang kapaynawan, detang meyangon na biye. Pagkalam mo ke kami ing grasya mo, kaniting masakit a panawot. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at bang makasawap kami, kariratang atyo king pamangailangan. Ipaniga po mi keka, impatuknangan mo na ing pangakalat niting virus, ating makabos kami, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibye ang pon mag-ari kambe mo, king kametunganing banal ay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsagdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos, emo sana pisawili ingaklis mi keka, king kakulangan mi, nune, bagkos mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen Maria. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Titak mo pong pag-anaka. Pasibay po, re-remind ta kayo kareng face shield. Agpang po kening kaya katamong municipal ordinance, kaya po kanin mandatory na po. Kanya mag-umpisa po keng Lunes, nung pong simba kayo, maka-face shield ta na po. Pagkasabi pong Maya, hindi po directive ng keng municipal government, no? Actually, provincial yata. It's a provincial government na mag-impose kanini. So, pagkasabi pong Mayap, no? Nung pong simbata mo mag-umpisa Lunes, maka-face shield na po ang pong maka-face mask. Yung ginumanatili kaya kayo? At keka antemore. Bendisyonan na kayo ni may payang ginong Diyos, ingig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Bumaya kayo king kapayapan, maging tapatasa ng katiwala ng Ginoo, king kayang ubasan. Salamat, King Diyos.